Hey, kushuthi ke ngangifakwe kuvela star wami wasoLundi iWhatsApp group yakhona ke. Yabona ke okwenzeka kimi. Hayi kuhlukile impela ngoba kwafakwa i-current pic engiyifakile ku-profile pic yami ka-WhatsApp, okusho ukuthi vele umuntu wayengifakile umuntu obekhona vele ku-WhatsApp wami cause isithombe nje ngangiqeda kusishutha nje evikini ngasifaka ku-WhatsApp, boom, sathatha isithombe sayofakwa ku-WhatsApp ke kuvela star wami. Hayi yabona ke ngalolo suku lolo nami I wished I could disappear ngingabonakali. So ke kushuthi ke ukhona kugele engisebenza naye ke owabona kuqala ukuthi hayibo sebengiphostile lapha na, wahleka wasiya screenshot wangisendela ukuthi hayibo buka baku screenshot elile wathi ngizokutshela ukuthi bathini ngawe.